Na konferenciji za novinare Povereništva pokreta Srpske Dveri u Boru predstavljena je nova izdavačka kuća Dveri Catena Mundi. Osnovana u znak sećanja na jednog od najznačajnijih srpskih intelektualaca Predraga Dragića Kijuka, ova izdavačka kuća promovisala je i na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu 4 edicije. Putovođe, Prećutano slovo, Dverijani i Lepo slovo sa ukupno 14 knjiga. Ovih 14 knjiga koje su pred vama predstavljaju izvanredan izdavački poduhvat koji na najbliži mogući način zastupa autentični nacionalni stav. Važno je pomenuti da nema dobre politike bez dobre kulturne politike i identiteta. Nema ničega u životu bez istorijske svesti o sebi, bez znanja svoje vere, svoje istorije, kulture, jezika, pisma, običaja i svoje državnosti. Ko o tome ne zna dovoljno, taj ne zna ništa o sebi. Taj će biti žrtva svih mogućih medijskih, komercijalnih i drugih manipulacija. Taj će se utopiti u druge kvazi identitete koji će se obilno nametati narodima i pojedincima u modernom vremenu. Saznajte šta to zajedničko imaju Dveri u svojim nastojanjima da održe i dalje razviju srpsku kulturu sa velikanima svetske književnosti, Crnjanskim, Dostojevskim, Solženjicinom. Saznajte kako se i zašto se potiskuje i baca u zaborav kulturna istorija Srba, ko nam to falsifikuje istoriju i kako sačuvati svoje nasleđe. U našim izdanjima nije data samo uzvišena lepota naše istorije, kulture, državnosti i duhovnosti, već i konkretne praktične smernice organizacije života, a glavni cilj naših izdanja jeste da se osigura duhovni temelj na kojem će se graditi srpsko objedinjavanje u kulturnom i prosvetnom smislu, što je preduslov za ostvarivanje ekonomskog i svakog drugog jačanja države. Glavni motiv naše izdavačke kuće, kako je to Crnjanski istakao, jeste da je došlo vreme da stvari sagledamo sa čistog srpskog stanovišta i interesa. Članovi Povereništva pokreta Srpske Dveri u Boru naglasili su na konferenciji da sva izdanja ove izdavačke kuće zainteresovani mogu da kupe u njihovim prostorijama u tržnom centru Kocka, a mogu i da se naruče preko web sajta.